Kadar bersnong Bishnupur, Kenchestres, hakasin kabanikong kalayo ikikor pensawa, kabawan, nakaskim MDC bela penyo, daw MDC kathain uba Mitchell Wankar. Ya kita ikikor pensawa paitba, bela pendait haman laki dong juga Bishnupur, uba Mitchell, ula pelait paitba hakan gasking sajain, hakajinyalang, kabela penlong ha Bishnupur, harengkat kajindan lang urang ba snong, ba eswet, kinoyalam kaseng samla, kiseng gantei, bar kinong snong. Ketika jing lang ru kalong na kabanta bailano osniyang katukat ni kikam haikpor balungkot di ba Mitchell. Balano osniyang dorba jing kum di Sololan dan pendurang bat ia di bat ika PA system ila a first phase, second phase nang yoshu PA system. Ko ba aku tu di mic ila yo dan penankam po asno. Di kani kasinong juni, kasinong Bishnupur Kenchestres, kelaya ganti, labunsnem, ngarung lalong rang basnong labunsnem. Te yak habang hakan kijinga ganti kadi kasin bading kong yeyo ikani ka PA system, ban penyat na kasno. Te nagaleng junga ko murang basnong bat ka executive committee ngin ay ban penyat hakaseng samla ya kani ka PA system. Ngin sa bubut na kajinto, ang dang le kululang kirang baka kat ni. But hakaju kapor nga ay kulay biyang sasisin, iba Mitchell, iba la Shimkia, hadu kata-kata ban penyo ikini namar pidang long MDC dang hakapor balangkot. Tempat judon MDC na MLA ubasim Kia ay kasinong Bishnupur hadu kata-kata tang mafi gua bedang bedai bedengko. De nakaleng jangan subuh syubur. De ngapriang hun sobha ya ketika jing ay na osniang jing ba Mitchell. Den ladap kadi kakam tingin sa pentri kam syusyu kam syunong kublai shibun ngamdani isu banong tang muntah. Nga aku belajar fi baru balai poh yang kena jalan nga yang ni nam ta kasang kentai nama presiden by secretary Imlan Banwan dari habya kran himangi nga aku belajar fi ba Mitchell ba kula Arab ya kasnang jungi nang ta nga aku belajar fi rambas nang jungi dan bab ni kanban barani spa pidang pinjara fi show yangi wat apdang kani ka jeng hori ura ka partai kamtam habang idang ya le prasa yu kubet bangindang lak pan ya kanduk kumni mandang lak pan penyat ikikam man pentulun ikikam ti nai kublai i no penyat jangan jilang ikong dari lang harpongor bat kunjuru ya i ba swet i bedai irang basno i ba aslemba hang ni po Bishnupur lalu kapor ke bangi dang kena nilai i bai ba swet no penyat pentulun yang di kasno Bishnupur bat kunjuru ya baru film daung krateng ki kelum ya ki sengken thai seng samla belah trai borba na kabanta ban penyak nanti ya kani snong Bishnupur. I welcome all those resident of Bishnupur who is present here, especially on this day that we will be opening the PA system. That we are going to get all the information about the information of the government as well as the village, the administration of the village, and the restriction or whatever. Especially in this time where globally we are fighting against the COVID-19. So I welcome you all, dear friends, and I wish that those who are infected by this COVID-19, they'll get a speedy recovery and would be able together so that we'll fight together so that we'll see that every resident of this Bishnupur is healthy, and at the same time all the functions of the Darbashna will be in order. The Parlok barok ki be don lang hang ni aspa ban ong ba hakum kani ka por ngaso tanak
ya ka jinwan ngadang long MDC mentadang ar snem te hapo ka ar snem ka don kini ka covid kalawan no ka covid ha u march ar pulai tarik ladon no ka lockdown bang yimla su banai handrai small mo you play ba ha ini I por ba kani ka corona kadang ya tu hari ini dang yo ban le ki kam ki bangila ya bu sekamat kumah ka bangin pendat ki solar hani habis napur haini itam jonga layo ban ai arput li ki solar ha kani ka snong ka jongpi ha ba ki kendong kin srok ki ba bon ki kam sniu ki ju dan ha ki kinja kendong kan srok ki jalang ki nong kam sniu nilai I bahag tu ki bentah bang ya bu da solar ba ka syai damit ti katu ka jaka ka long ka basungan kam tam ya ki kan thai khna te habangi phai ba ni PS system kalau ka badon kam ro kata namar kum ha ni ka por ni don kam ya information lani ka jingtip ka bapaka kam tam ya ni ka por jong uni covid-19 ha ka ba baro khat ki information ka ba kibriu ha ka por ba lockdown kimla ba ni se henry ki skam ka ai ka ba ka sarkar ka pha banle ka ai ka ba ka sarkar ka ai ni bangin le ha ka ni ka por bangin ya da na uni covid-19 so si balong ba hadu mentaru ngimpat like free nong ni kenyang jipang mardang man hagini kisni nilai iba ka St. Mary's kalakhang ka Shillong College mentala khang irang ihan igrims ki doktor kiyo covid te kadai sha ka por jo ka jingele ha ka ba ni habban ya khun ni habban ya tali kum ka Shillong ka tha we have to be united so that we'll fight this covid-19 in terms of physical contact, in terms of social distancing, and in terms of medicines and all. We have got a vaccine. Nowadays we are having a vaccine. So I request all those people who are 50 plus, so I request from the government also, we have request those people, please take the vaccine. Ni phai bre haka snong ka thau haka ba ni ki khna samla ki lawan sanga ki ong ba ni don kam ya ni ka Bishnapur ki don ki orang ba nang ni Bishnapur kumi ba iba bare ibra yang ba kani ka nala na du ni jo amet sti sharam kelas ni ba ka surok ro kelas ni tingila yo ban aya ka ka nala hang tu nangila ay sa ka nala hang te jong ikong pasa berkunjung rohani Bishnapur ngilayo ni mentah kadang sedang kejintrai ban siang madan ya katu ka yeng seng jong ka sengkhasi hangki ko gora lain ti te ngaso ban ong boleh subon na benta ka support ka ba PCPI na namar ngai I ba khram ka support jong pi nganomla banyak chakmat kadai ka support ka jong pi ka banga ngala bantrai ka ba ainun siam yang khamtam ngai ku boleh kerpang ini ki parlok juni ibaya don lang hani ibaya sendrania kasian ngaso lungo ba iba sweat yang ada kasian ke beningkong ba na skim MDC nilayo ban ni song gumni ban ni discuss te nyen ngak MDC nganum song thai antrai sitam na kanta banon ra shibun ki development bat umjur banon ra ya ka jing teli kasino ka thao bat ka jing song san ha ka ni kasino ka jong pi ra ka khan ni ba ko dangmentan hi iba Mitchell wankar ila da pli ya kani ka PA system bala Asia ka shnom te ngai khuble iba Mitchell but nang ni sakmat ini penon kami ka PA system nam ta ki kam shnom but na kabanta ki kam covid ne ban bana kinu ki ka ki khubor ki ba don kam tiba di Rama Snong jo ka Bishnapur te rakaman siyang pabakmen mentah sengi nga pli ya kani ka PA system jong ka Darbar Snong Bishnapur Kansas Trace ha ji don lang member jong ka Darbar Snong kumjoro member jong seng samla seng kenthai but kipat ba kible wan hang ni po deba Kumar Memorial Hall te ai ba kani ka PA system kan ai ka juman toy ka snong ka thau kham tam nak benta an chakri yau pat ba hagino kno ka jipun bana lagi de ki jong ka snong lani ki de ki buan ng sarkar te ngagarpat ya ki sang samla ki bapet ya kani ka PA system ba kin pentulun peniat bhai ya kani ka kam bat hagjo ka por
bayan ai cuma to yu pat ba bat kunju ya kadika than berkoi koblai sibun kani kapi system mental sengi ngai IT sang dor basnong bat kunju sang samlang